wena ukhona unkosikazi wami ekhona kuthiwa sokumele nizwe wena ungaqoke yapi Nalibona yebo mnumzane kunjani hayi hlala awuthi siyahlala Ahlali? hayi asihlali kunjani Hawu. sinya lithi liyahlala ye ninjani kodwa abantu benkosi siyaphila thina hayi asibonge lisibona nje silapha thina singabe sisuka ku-association of marriage Association of Marriage ukuthi siyabe sithunywe ngama-NGO ukuthi sifundise abantu ukuthi kungabi le-violence ezindlini so sihamba door to door sifundisa ngeza ama-couples especially na igenga le-entsha la lokuyedana vele khona vele igenge entsha vele hayi akula nkinga hayi lidingele izitulo zokuhlala hayi bathi abahlali bathi sithatha isikhathi ngoba sihambani door by door sifundisa so imizi singathatha isikhathi siyagcina singakhavanga imizi eminingi kakhulu hayi imfundiso yona lathi siyayifuna khona lapha ekhaya lo mama njengoba libona kunje so uyawatsha khonapho wacheza gedwa mina ezami akazithintanga yabona mina ngiloke ngibuza ngithi manje uwacheza kokuphela ezami ke lokho akazibonanga so hayi imfundiso ziyayidinga kuthi uthi livele la profit alivele la profit straight ukuthi khona vele kahle kahle amanzi nxa ehlupha nje ngizahle ngene emsebenzini wami sihamba kanje mina yimi engikhangelanile ezabo baba ngumahlalela ukhangeleleni lezani ezabo mama so wena ngakufundisa njengobaba lo ekufundise njengomama nxa selihlangana sokunjani sokusiba into kuhle kulabo kule-department yabo mama lakababa so into nihle ngene isihlobo sami bani isibongo isibongo ngudaba right anti yabona ukhala ngokuthi umama watsha okwakhe kuphela yebo amanzi ahlupha now amanzi nxa ehlupha vele thina into esiyifundisa obaba umuntu oyindoda mngani wami kagezi every day kawatch every day ulalele mama nothi kuseva amanzi kuphela umuntu oyindoda even kugeza sikhuthaza ukuthi umuntu oyindoda ageze engxenye in 2 weeks ageze ka1 indoda ikhanya ngomdlopha indoda elamakwande la ungayikhanyela yabo ukuthi nansi men indoda kumele angigcobe iloshini imele inuka amaginqo inuka amakhwapha inuke nxa kusenza inuke lokuyihlambi njani yabona yikho ukuthi men uthi umfazi la lalela wena ungezwa njani mama unuka iloshini le ndoda sinuka iloshini indoda vele imele ikhanya ikhanyile so lapha egeze khona emfuleni kumele kusale unuka ikhwapha zwakala lokugeza ngendala anti yabona yikho phela ubona amanye amadoda ethathelwa abafazi ngo-garden boy umfazi yabe sekhana kumnuko wendoda hayi indoda yanuka indoda imele inuke from emasoksini isocks imele linuke le ndoda lesicathulo uyezwa mama Sinti mama kaSinti alikho ngihlala ngutshela khona yes so right mina ngikhangelele zabo mama ezabo mama yes umama indoda akula lokho ukuthi yela mhlamfuni yiko what hayi every day nimtshele right ikhala phansi jaka ungasingene emlonyeni into esafunda ngoqepheshe sawuhambela isikolo ube lezifuba e-university abanye siyasithi singafundisa emzini abo sigcine sibafaka isandla kodwa umuntu enjani esemzini wakhe lakhona kubuhlungu ukuthi uchaye phambi kwabantu kankosikazi mina ngutitshala lothi inhliziyo yami incane inkulu so ngiyangena board ugcina sesifakana isandla sikufundisa kuye right mntanami ubaba lo uyagezisa chiya lokuchiyayo chiya buya ngapha uyangizwa baba isengigijekile ye uyakhanzinga yini ye bese ngifaka isichebo chiya uyelungisa ukufunakala ngapi ngoba into lokana kungathi kulidlozi kuyafika yangizwa so nxa ufuna ukuthi indoda yakho ihlale endlini ingayindawo gcina ama tips la ngunika wona anti lokumamuthu amamuthu abafazi balohlupho benstada ngendaba yamamuthu abafazi yani inthethe 6 months ngithola ukuthi 3/4 yabafazi balamamuthu abamamuthu kuthiwa lidimoni labo anti efamily o-anti labana ababe batshona bengela madoda liyavuka ebantwini abangamankani selibuya kuye umuntu obona uvuka ezithuleni
kuthweni uvuke kuhle malava ungaphindi ukwenze kwenzakaleni uzondile ungakwenzi konke lidimoni elibi so ngisikade konke lokhuyana ungabona sokufika le demoni waleya nandi hlabela ingoma zechechi amen uyezwa praise the Lord Ngiyalizwa baba. ye kumbe ungezwe sokufika khona lokhuyana biza indoda yakho ngaphi ebedroom Anisokuchonelwa yini? angizwa Ukuchonelwa. kuthiwa sokuchonelwa ungabona usiba le ngqondo le sokuchonelwa yini lidimoni walana lesidoda yes indoda iyodwa umama ngathi ubaba ngathi gida so gida angathi jumpa how high jump siyaphezulu enye into nxa umama umkakho hleze sofeni la nxa umama uthanyela njani uthanyela ikhanda lile ilokuzeni ngaphi i-reverse yonke ngaphi emehlweni kabani emehlweni kababa isinto lesiyana laphana uzama ukutshengisa ubaba ukuthi akule lapho yakhona ungowami wazikhethela lokho wazikhethela khona ikhonokho enye into okucine bese ngichile ja anti yabona lapha silitholele babili yebo manka awuhlala ubhandishile ngendlela ogqoke ngayo le Ngigqoke njani? ithi ukuthi ngisakufundisa ungathi ngigqoke njani ngathi naso size yakho uyangizwa ukhuluma ukhetha amabala uyathatha ithekula amathawulo uyangizwa Ngiyalizwa. lokunye lokalo ungathi siliko okutshelela ongathi kuyatshela ongathi kuyabonisa izinto ezingaphakathi engathi azibonakali kuhle engathi ziyabonakala wayithi indaba hamba phambi kwami yeni wakho khona phana uzula kubonakala okuphakathi usiyale umgudle ngabomo umchaye ngendololwani kubonakala okuphakathi uhamba kubonakala okuphakathi nguwelwa uyangizwa ukuthi ngithini Ngiyalizwa. khona phana upheka ulingu2 uyalahlela ithawulo ngale uyefry uzambona lo Ismaila swekukhangele Ngiyefraya inqondo. yiwa kusendlini yakho kusendlini yakho romantic romantic leyo yesikhiwe Solinganithola inqunu le. thina singena endlini yakho phakathi abasabe bathi kwathi ayikhona phandle bathi endlini yakho phakathi manje uzathi uhlezi komyeni wakho lezi hlobo phela ziyayikwanisa ukuthi zingene endlini. anti kuyakokoza aziqoqode izihlobo ayisikho emzini wabo sesikutshela thina wena uyangizwa ukuthi thina sesiqedile umuzi siqedile hayi ngiyabonga kakhulu le mfundisi ngiyabonga kakhulu ngiyabuzwa kodwa hayi ngiyabonga le mfundisi uyabuhamba so hayi bendawo ungaphambani hayi ngiyabonga ukuthi urasta lo anjani ngiyafundisa then ukhumbula ukuthi Rastafari Rasta to Rasta never die exactly so that nigga Jafara Rastafari yes abantu abathambanga lapho umkakho ahlalela lapha singatsheli umsebenzi endleleni lo ungani uzwisisile kuhle ungaphi ngani kulo msebenzi awuzwisisanga wena besicela asikhaphe lo sihambe simtshela summary hamba la limfundisi indoda yakho always lapho